أي أنا راح چیروکا عشقا کالمیرکی هفته سالی و جنکا 65 سالی لمالا دان عمران لموصله اف چیروکه وساد هیتا دیتن کو اکرم هرج تمنه گنجاتیا خواه جیانا هفجینی پیکنه اینایو وسنا لتمنه که بچوک بزوری مالباتاوی دنشی لی وسنای زارو نابنو حتی دگهیتا تمنه 65 سالیه میره ویت مریتنو او لمالا دان عمران جیانا خواه دبورینید. روژه که چاوین اکرمی لچاوین وسنایت کهون و الویره عشقاوان دکویت هفدو و چیروکا دو اویندارین بتمن دست بید کد. صاد قطعة مديرة قلت له Ez gel rêvebera me peyivîm û min jê re got dayika Emer ez hatime jinekê jî te dixwazim. Gote min ser çava lê tu dikarî heta roja pênşemê xwe bigire min got nexêr nûke min divê ti ev babet êkila bêt. Gote min baş e kerim ke rûnê û bay wesnayê kir û gotê tu razî ye ev kalemêr destê te bixwaze destê xwe rakir û got ez razî me. كثير فرحانة Ez gelek dilxweşim di gel wî nûke jiyana xwe diborînim ew zerera min nakit û ez jî heman şêwe. Demê em qesta nûjdarî dikîn li bazarê xelk sersurman dibin û dibêjin lê binêrin çend ciwan û taybet e ev kalemêr e. Nûke em gelek mirtaxîn û ew rêzê li min digirit û ez jî rêzê lê digirim. جار جار اف جنو میره لروجا شهیانا خواه نیرنو دبیجن خوشترین روش بو دجیانا مدا. هلبت فرمانگها مالا دان عمران دم روژا شهیان دا گشت بیدوین اکرمی وسنای بستوی خواه گرتنو شهیانکا برفره بو هاته کرن لمالا دان عمران. ما وديتهم للمحكمة وعقدنا لهم بالمحكمة وی دمی من برنا دادگهê li dadgehê gişt ewên girêbesta hevjîniyê duriz dikirin genc bûn lewma ew sersurman bûn û xelkê lê nêrîn û gotin rast e ev dê jiyana hevjîniyê pêk bînin çawa min bersiva wan da û min got belê em rabûyn bi durustkirina jûra nivîstina wan û kirîna zêra bû bîkê û gêrana şehyanê. عشق تمنی مزنو بچوک ناناسید جبر کو اکرم و وسنا حجیکر نکا وسط کن کو هر دم به هفرانو دستین یکدو دگرنو طول بنیری دی بیجی اوه بریا 40 سالان عاشقین هفدو بون اونها گهشتین مرادا خواه. کاوا عمر دنگ امریکا موصل